Ekitabo ky'okuluga eshura ya 5. Faraho kongera kubonabonesa Abisirayeli. Bwanyuma Musa na Aroni bija ahari Faraho bamugira bati, oku nikwo Mukama Ruhanga wa Isirayeli arikugamba nagira ati, reka abantu banje bagyende omu ihamba bankorereyo obugyenyi. Faraho yabagira ati, Mukama niwooha obu nyowe nshemereire kuhurira nkarekura Abisirayeli bakagyenda. Mukama ogwo tindi kumumanya kandi n'ekindi tindi kwija kubarekura bakagyenda. Bagira bati, Ruhanga w'Abaheburayo tutayayiire, mbwenu nitukweshengyereza orekye tugyende orugyendo rw'ebiro 3 omu ihamba tutambirireyo Mukama Ruhanga witu ebitambo atakatwisa orufu na rurara. Omugabe wa Misiri yabagira ati, iwe Musa na Aroni ahabw'enki nimwiha abantu aha mirimo yabo, mwiruke mugaruke aha mirimo yanyu. Faraho yagaruka yagira ati, reba abantu bakanyura omu nsi haza imwe nimwenda kubiiha omu buhuuku bwabo. Izooba eryo Faraho yaragiire abanyampara b'abantu n'abatware baabo nagira ati, mutagaruka kuha abantu embuba z'engano z'okukoresa amatafaari nkiira, murekye bagyende bazesherurire. Omubaro gw'amatafaari ogu babaire nibabumba n'okusya hati mube nigwo mwabagumyaho, mutagutuubyaho n'akakye ahakuba nabeeremwa. Nikyo kirikubatagisa nibagira bati, katuze kutambira Ruhanga witu ebitambo. Abashaija abo mubahe emirimo erikukiraho amaani bagikore, barekye kuta omutima aha bigambo by'ebishuba. Abanyampara b'abantu n'abatware baabo nikwo kushohora bakagambira abantu bati, oku nikwo Faraho arikugamba nagira ati, tindibaha mbuba z'engano, mwiruke mugyende muzesherura murashangye hoona, mumanye ngu omurimo gwanyu tiguricuubwaho n'akakye. N'ahabw'eki abantu babugibwa omu nsi yoona eya Misiri kutoratora ebisinsi by'engano omu mwanya gw'embuba zaazo. Abanyampara babezirikisa munonga nibagira bati, mwise emirimo yanyu ya buri izooba nk'oku mubaire nimugikora mwine embuba z'engano. Abanyampara b'Abisirayeli abatiirweho abanyampara ba Faraho baateerwa kandi babuuzibwa bati, n'eki ekibazibiire kwisa omumbaro gw'amatafaari ogumucwerirwe ny'omwazyo n'erizooba nk'oku mubaire nimukora. Bwanyuma abanyampara b'Abisirayeli bija ahari Faraho kwetongana nibagira bati, ahabw'eki otukozire oti itwe abiiru baawe. Tibakutuha mbuba z'engano kandi bagarukire batugira bati, mubumbe amatafaari. Haza obwo bwona itwe abiiru baawe nituteerwa kandi orubanja ruro rw'abantu baawe. Konka yagarukamu ati, muri abeeremwa. Nikyo kirikubagirisa muti, katugyende tutambire Mukama ebitambo. Mwiruke mugaruke aha mirimo yanyu mukore, ahakuba timurugaruka kuheebwa mbuba z'engano kandi mugume mwise omubaro gw'amatafaari ogu mwacwerirwe. Kuba agambirwe ngu tibaricwerwaho omubaro gw'amatafaari ogwa buri izooba n'akakye, abanyampara b'Abisirayeli bamanya ku bagwerirwe akagwe. Kuba babaire nibaruga owa Faraho bashanga Musa na Aroni beemereire omu muhanda babagira bati, Mukama ababeere kandi abacwere orubanja ahabw'okuba nimwe mureetiire Faraho n'abashaija be kutwangira kimwe n'okukwata rurara kutwita. Musa yagaruka ahari Mukama yagira ati, ayi bambe Mukama, abantu abo bakoriire kikubi, okaba wantumira ki? Ahakuba kwihanaza owa Faraho kugamba omu izina ryawe akozire kuba aba bantu kandi niwe tiwajuna abantu bawe n'akakye.